Korke mau hufanga ipe I e talawhatapu kakato ko so noa whakika ata ke whakaongo mo au takile reia te tau whamafola hanga tonu o e whia whini. Pulelulu ko hono fulumani ma Siulai wanoa ua ono mo e potunga aue ki ngahi ngā ue whakalota whanua a e poloseki tokanga e kina e koutou rekereka ai ako e oua u Tanupou weni langa ko ia Senitā e koutou rekereka I Houma ma e Kainga Vahe Hihifo. Malo mo lau maria o eki pe lelei ai Tonga honu katoa, fia I pe mo loto hanga maria ke taita lelei ki mo tolu ke tau whamafola hanga tonu ko ia o e fia fini. Au taki whahanga tonu atu I e reti o Tonga uluaki, e ma taha noa taha fitu ke pe ki he ua, e wha e mahi wanoa mo e tau live stream ko Tonga Broadcasting Commission, mo e komsoni whamafola rea ko ia a Tonga. Wakai ko ia ki hono whakanofonofa mo hoko hoko mai e palo kalama wa manaki ke kamata I he taimi hoko to tonu ai nima PM o e whia whini. I he lolotonga ni foki ko hono whakanofonofa ko ia e kau whakawhe. I he lolotonga ni ne kamata pei e taimi hoko ko ia e whafuafua ki he taimi toe minite nima ko ia ki he nima. Toe minite nima ki he nima o e whia whini. E mea mai e whaafe whalanglangi ai ako Lord Vaia o Houma. Kamata lewa ai polokalama I e taim hoko to tonu ko ia ai nima. Taim hoko to tonu ai nima a ke lotu kamata mohono tāpua ki I oe o wau Tanupou. E tataki ai tangata e ki whaiwhekau si asua siriana Houma whaiwhekau tau whahema mau. Ko e himi uluaki, ko e himi whangeau mahiwa, whanoa hiwa, ai e lau ia lu isa manua whetoa. Deputy CEO, SPD, potunga ue mia. Ko e wholofola, ko e sāme hiwanga fulumaua, sāme hiwaua, ko hikaione lo moli, SO, BMU, potunga ue mia. Vahe e whahoko pia e whaiwhekau tau whahema mau. Ko himi ko ia hono ua, himi ua ko tolunge au, hiwanga fulu mā taha, tolu hiwa taha, o sita tuihala maka polota. DCEO, CSD o potunga ue mia. Pepe e whuki he lotu, ko whaiwhikau tau whahema mau. Ko e lea taritari, e whahoko peia e Eik Minister e potunga ue mia, Honorable Fane Fotu Fituafe. Pui tua mo e whakamatala teknikare ko ia ki he poloseki, whahoko ia e manua whetoa ko e pūre e poloseki IAC PMU potunga ue mia. Ko e lea mi hiongo hoa ngā ue kuna whapaanga e poloseki lea uluaki, whafafonga ia e panke langa whakalakalaka ko ia Asia, ko Mrs. Ivy Whakahua, Acting CEO e potunga ue paanga. Lea hono ua mi he pureanga siapani, ko e ampastoa ko ia o siapani ki Tonga, His Excellency ina kaki hisao. Mea e whaafe whalanglangi o e aho, Lord Vaia o Houma. O wau Tanupou, whaafe whalanglangi, Eik Minister o e mia, mo Minister e kabineti, whaafofonga panke o Asia, mo e pureanga siapani. Pure lahi o e mia, mo e ngahi potunga aue, pureanga pehe ki e kautaki lotu, mo e taki o e community. Ko e rea whamalo, whahoko ia e pule lahi ko ia CEO e putunga o e mia, aka nesi polo tu paunga. Kere si e tataki pe ia e whaiwhekau tau whahema mau. Whahoko lea wahanga no to'o hanga hi ata, pe ko e whaita, pe a i taim hoko lewa a e whitu ko e whamamalohi mo e talitali lei ko toa ki ai. Ko e whakatau lama pe ko e Master of Ceremony, MC o e whiawhini, ko Vika Fale, ko e Senior Project Manager o SPD o e potunga o e mia. Aia ko e ne hoko kakato ia o e polokalama ko ia mo e ouau o e whiawhini. Mo e tau whamafola hanga tonu ko ia ko autaki atu I he hauani. Reti o Tonga uluaki mo e ua, pe he whuki ki e live stream. O e potunga au e ngahi ngau e whalot whanua, Ministry of Internal Affairs, poloseki toka ngai kina kau Toulekeleka Tonga Integrated Aged Care Project, whakanau ko e IACP. Groundbreaking ceremony, o wau Tanupou,
o e langa ko ia Senitā e kau Toulekeleka I Houma, ma e Kainga Vahe Hihifo, construction of a Houma Care Center for Hihifo District, Tongatapu, Houma. Amana ki foki ke kamata I he taimi hoko to tonu ko ia ni mai whiawhini, ka I he lolotonga ni, oku osihenia ki nau tolu e kau whakawhi ko ia ki he polokalama e whiawhini, pe ki he Egg Minister potunga awe kone mea I heni, pe ki he Pulelulu CEO, akanesi polo tupaunga, pe ki nau tolu oku nau whakakaunga tāmaki, whakahoko whatongia, I he potunga awe ko ia ki ngai ngawa whalot whanua tau te whito ki he tawhaaki ko ia, o ku nau toka ngai kina e kaweinga koe ni o whikau aki mo e kinau tolu ko ia kau Toulekeleka o e whanua. And for the benefit of our non-Tongan speakers, good evening and welcome to our live broadcast with Radio Tonga 1 and Radio Tonga 2, together with our live stream, Tonga Broadcasting Commission of the Ministry of Internal Affairs, Tonga Integrated Aged Care Project, IACP, groundbreaking ceremony, construction of Houma Care Center for Hihifo District, Houma, Tongatapu, Wednesday, 15th of July, 2026. At the moment is the seating and arrival of the guest. 5 minutes to 5 o'clock. The guest of honor will be arrived at 5 minutes to 5. Arrival of the guest of honor. 5 o'clock, the opening prayer and spiritual blessing will be led by Reverend Vahenga Mau Mau of the Free Wesleyan Church of Houma. First hymn is 409. To be recited by Luisa Manuafetoa from the Ministry of Internal Affairs, DCEO SPD. Psalm reading, Psalm 92, Hikayone Lomoli is a safeguard officer from PMU. Sermon will be led by Reverend Vahenga Mau Mau. The second hymn is 391 by Sita Tuihalamaka Polota, DC SD of the Ministry of Internal Affairs. The blessing of the occasion by the Reverend Vahenga Mau Mau. The welcoming address will be led by the Honourable Minister of the Ministry of Internal Affairs, the Honourable Fane Fotu Fituafe. Project overview and technical brief by Manuafetoa, IAC, and Project Manager, PMU, Ministry of Internal Affairs. Address by representatives of donor partners and Asian Development Bank, Mrs. Ivy Whakahua, Acting CEO of the Ministry of Finance, Government of Japan, Inakaki Hisao, His Excellency Inakaki Hisao, Japan's Ambassador to the Kingdom of Tonga. A keynote address from the guest of honor, Lord Vaya of Houma, turning of the soil with ceremonial shovels. Guest of honor, ADB, Japan representatives, CEO with the Ministry of Internal Affairs and other ministries, including community leaders. The vote of thanks will be led by the CEO of the ministry, Akanesi Polo Tupaunga. The benediction, Reverend Vahenga Mau Mau, followed by a photo session. A light refreshments will be served. Guests are invited to share refreshment and celebrate the milestone. The Master of Ceremony, the MC for this evening, is Vika Fale, a Senior Project Manager, SPD, Ministry of Internal Affairs. Ia koe hoko lelei, ano whakanofa mai e polokalama mo e oau koe e whiawhini me he potunga awe, ka tau pe e rea whatonga, me foki ki he lea whakapiritania. E mana ki ke kamata I he taimi hoko ko ia ai ni mā. Taimi hoko ko tonu ko ia ai ni mā whakatau ki he polokalama o e whiawhini. Malu lelei mai pēa e whiawhini. Pēa oku ki hawiriwiri yangi moko mai. Ai e agono taimi before ki au e naeni he ko e taimi eni mo e whahai tau ko ia e taimi momoko.
Ka o kono whakatoa o ku alamari e au pitope. Ai e whiawhini, pia malu malu lelei. I te waki koia o e palokalama mahu inga koe ni. Ko no toka ngai, pe ki no toka ngai kina. O e kautou rekereka koia ka inga o e lausi I o e Vahe Hihifo. Ai o amana koe ke whailonga I e whiawhini. Ai o wau Tanupou, e poloseki toka ngai kina kautou rekereka. Ai ko no langa ni e Senitā ma ai kautou rekereka I Houma ma ai Kainga koia o e Vahe Hihifo. E whiawhini Pulelulu o no hongfulu mane ma koe ni o Siulai o e uanoa ua ono ia. Au takilelei atueni I he reti o Tonga uluaki o ma afo ki reti o Tonga ua mo e tau live stream koia koe Tonga Broadcasting Commission TPC e malawa ke mamata tonu mai ai I he ata moe o ngō ia ki e tau whamawholanga tonu koia e whiawhini. Au taki atu ki he ngai tapakotoa pe o Tonga pe ki ngai loto wharekotoa pe o Twenite whatawange mo mauha e whiawhilelei pe whoki kia ki mautolu mo kau mai pe mo o mui mai ki e tau ngai whamawholanga tonu me I toa pureanga ngai whanua ke pe whoki ngai tapa ke koia o e kolope ia e ako e tau whamawhola hanga tonu e ni aki hono ua I he aho ni pe mo e potunga au e koia ki he ngai ngai whalot whanua potunga au e mea ko e pongpongi koia aho ni na e au taki atua e tau whamawhola hanga tonu koia mo e potunga au e ki he polokalama koia I hono toka ngai kina ki nau tolu ko nau whoki ki api me he ngahi whanua muri ia. Mawe I atu ki he taimini ko e whawhonga ko ia e whalea lea o Tongatāpu tongofulu 17 tō moua nei me ai heni pe ki e ek minista o e potunga aue mo ki nau tolu ka whatongia whakaunga tāmaki e potunga aue sita polota pe ki a Luisa Manua Whetoa ko e paremia le ore o Tonga ko ne me aheni Honorable Tongatapu Wiriami waske latu pe foki ki he tareki ta CEO ko e potunga aue akanesi poloto paunga ko e whawafonga o malolo Tongatapu ua ki e wharearea Tonga Tokata uhila moe langi whasi peki aki nau tolo e kau whawafonga bihi ngahi kupu whekau aki whengau aki moe potunga aue o malawa ke whakahoko ai ngau e koe ni ko nau iheni I he e whiawhini peki kau whawafonga mi he ngahi pureanga muri pe motua pureanga Unau heni I he lolotongani Amanaki koia ke kamata ai polokama I ngahi laumeniti si ipe me heni Whetau whamawhola tonu mo e potunga ue ki ngahi ngau e whalotu whanua polosek toka ngai kina mono toka ngai koia o kau Toulekeleka o wau Tanupou e langa koia Senitā kautou rekereka I Houma mai Kainga koia o e lausi I o Vahe Hihifo. Ministry of Internal Affairs, Tonga Integrated Aged Care Project, IACP, groundbreaking ceremony, construction of Houma Care Center for Hihifo District, Tongatapu, Houma, Wednesday, 15th of July, 2026. Taltalele ai pe Tonga hano toa. Ia tau whahako whatongia. Whamawhola tonu ko ia wa utaki atu I he whiawhini me komsoni whamawhola rea ko ia Tonga I reti o Tonga uluaki. Kai uma a whoki ai reti o Tonga ua e wha e mahiwanoa mo e tau live stream.
koe ambassador tala whekaulahi koe ia o siapane ki Tonga. Ko ne tu utai heni e whiwhini. His Excellency Plenipotentiary Inakaki Hisao. Aia koe ambassador ia siapane koe ia ki Tonga. Aia tene kaufoki i he whahoko whatongia koe ia o e whiawhini. I he konga koe ia e polo kalamāk whikauaki mo le lea me he ongo hoa ngā ue o kuna whakapaanga koe ia e polo seki. Aia koe Asian Development Bank, pe koe panke lang whakalakalaka koe ia Asia, ADB. Aia whahoko ia Mrs. Ivy Whakahua, Acting CEO o e putunga o e paanga. Pe he foki ki he ambassador koe o siapani ki Tonga. Whawhonga e pureanga siapani His Excellency Inakaki Hisao. Koe taha foki eni ai poloseki mahu inga au pito, ai potu ngā awe, ngā kono toka ngai kina koe ni a kau Toulekeleka, aki ai kamata koe ia ngā awe koe ia he whiawhini kono Tanupou. Koe langa koe ni o Senitā mai kau Toulekeleka, o e Vahe Hihifo, i Houma ni i e funga moho e whā, pea mo e Kainga koe ia o Lord Vahenga. Eia koe tahani ai Kainga mo e poloseki mahu inga upito ai potu ngā awe kia ia waa koe ia unau toka ngai kina. Kina o tolo kau Toulekeleka, pea peheki he ngai kupu tokoni mo whekau aki koe ia. ADP pe mo e pure anga siapani. Kai langa e sihova ai whare, koe ongosia ai kaulanga, koe kula noa pe. Kai le ohi e sihova ai kolo, o ku ātu ngā ape ai tangata reo. Kai langa e sihova ai whare, koe ongosia ai kaulanga, koe kula noa pe. Kai le ohi e sihova ai kolo, o ku ātu ngā ape ai tangata reo. Tapu mo e awhio ai o tua mafi i a tau lotoloto ngā. Tapu mo e na awhi whio tupo wono kai umaa tahine kuini na naspau. Tapu mo e tama pirinisi kalauni, pe mo e tahine pirinsesi kalauni sinaita kala. Whakatapu atu ki he pare mia leo o Tonga. Whakatapu mawahe ki he whakahafe whakalangilangi o e aho, ka koe eikisea o e wharearea, koe minista malolo o potungawe ke ngahi ngawe whakaloto whanua, pe koe eiki no pere mautofia o ene awhio o haa hawealahi, ki mapu avaya. Special acknowledgement of ADB representative and the ambassador of Japan to Tonga, His Excellency Mr. Inaki Hisao and Ivy Whakahua. All foreign dignitaries and development partners from overseas, ladies and gentlemen. Whaapa ki he eiki minisita o potungawe ke ngahi ngawe whalota whanua. Kai umaa ai hou eiki minista katoa pe malolo o kumou tālolo i he malumalu o mala e ko ene. Whatapu foki ki he kau CEO pe pehe ke ngahi whafofonga katoa pe me he pureanga Tonga, kai umaa e kau tare kita, pea mo ngahi whakafofonga me hi ngahi potu ngā ue i kai whapureanga. Hau atu ai whakatapu ki he tangata eiki whaiwhekau, tau whahema mau mo kai ngā lotu o Houma, pea pehe mo whakatapu mawahe ke kau Toulekeleka, mo nau ngahi whaamiri pehe ke kau tauhi. Whakatapu whoki ki he kia sola, pea mo hawa ulangi, he malaeni, kai maa ki mo tolu, o mo wakai mai me he ope. Whatapu atu whoki, kia whaiwa maalie, mo vuna huo, mo i whare a mātāpule. Ka tā mua e whainga maalie mo koe ni mo oku, ki whakatau ke e tau polo kalama, o i whatongia ka umaa ai tau Tanupou o e whiawhini.
Ko kingoa ko Luisa Manofetoa ko e se vaniti pea wai potu ngau e ki ngahi ngau e whalofonua mau whatongia aki a no tokanga e kina e tau kau Toulekeleka ka uma ai kakai tūlawe angofua ko toa pe ai puli angatonga. Te tau ngawe ak pele a whapilitania ka uma ai whakatonga i he ki o wau o e whiawhini pe a hange ko e whakatau kei o e hoa ko e ni. We are gathered here this evening to mark the beginning of the construction of Hihifo District Elderly Centre, and I would like to call upon Reverend Taufahema Maumau and his assistant to commence our ceremony today with the process. Malo pito whaifikau. E tau lotu. O ia wene kilukilua, ai koloa mo e poto, mo ilo mea e o tua. O noi kai tae maa kure ne ngāhi tūtū ni, mo tae maa whakatotoloa o ngāhi fō ngā. Lau maari e maa oni oni. Aere mai o whao whare he ngāwe ko mau kamatani. Pe ako ki mau tolu o ngāhi alu ngā. Kei tāpuak mai. Tāpuak mai hua whaita mai. Mui alo me lau maari e maa oni oni. Amen. Ko e wholawholahimi e ka mata ke tawa wau Tanupou he whiafkoeni ko hono whāngiau mahiwa o wholawholahimi mo kātake o mea hake ke tauhimi. Si su ko e makatuu, whakamalu ki au, ko uhela i he hala pia mo e potu la a, ko e futoa whaeni i kaiha akau lelei, ko e koto maka i kaiha malolo anga. Tuku pe ki mui e te mea ne mei malui, ko e pāme o e limi si akau o le fitimi, kua mole ai kakai nā whaafalalai, to e pe ai a Fiona ko e maka lau i kuonga. Vesi whakaosi, hoto ofa he makani e ne whakawhale mai, pe au malu ai he la a moeangi ai a wha, pe au inu i he vai o kutawhe hifo ai, si sue ke unofo mau i he malu pe au. Whalafola e lau ma ki tahu tolu, whailonga ia ki a Tanupou,
Senitā kau Toulekeleka Vahenga Hihifo, kono hiwanga fulu maua ngahi same, hiwanga fulu maua ngahi same, kamatalau mi hono uluaki o tuku ki hono nima. O kulelei ke atu a whawhetai ki a Sihova, pia ke hiwa whamalo hohua wha e fungani ma o lunga. Ke whakaha atu ho alo wha i he pongi, mo ho moni i he pōko tope. Aki ai mea whaiwa o kuhonga fulu hono filo, pia moe sariteri, aki ai reo mamafa i he hape. He kua ke whakawhiawhia i au e Sihova i ho ngā ue. Te wiki i he ngahi ngāwe aho nima. E Sihova o ku mātua ki lahi ho ngahi ngāwe, pea o kuloloto au pito ho ngahi whakakaukau. Amen. Whanga maria ko ni ko whawhi atu ai kauhiwa sa Swisiliana tawataina o Tonga o Houma, whaiha tauhiwa whawhetai. Malo.
Tapgi afia tua mafi. Yo tau loto Tonga. Tabe moe kere o hawe alahe. Tapat ke tokon pare mia. Kakoe pare mia deo. Tapgi o ik minista. Tapat du ik atamua. Kama ik fala mi fang. Tapge kau CEO kau ma kau fa fonga farerea tapge kau ofisakol kau ma kau fa kau ko tope kau fata kau ma kau nga fa pureang ui me plot kau ma unahu ugeu Uga Vahenga mari famauinga be ngawe tau kamata hon ya mo howa himi tongau ivong fumata ha guya ki fonua o tu yo seni na ikai ke mau tua na masiva herere sa mea ko frau mag tau to ya hon lau mari o mo ui na masiva ang mo Vahenga ta ia ka ko e afi mai ai tapua ki ai o tua pe ago fai tu ngai ai ni frafitai Vesi urakia o same merere ke fafita ke shova ya ke hiwa same erioni kio wafa na tunga e ha lau marie na ma hoe fat same vesi hono fa he koke frafi fia iau e si hoa i he mea koke fia te umavava i he ngau e aho ni ma ulau pe koe same a te vita pe kai hala ia I he fau mai ai tui ka mai tamai o ikoin I ngā hai Vahenga ta. Ka koe lau maari e o e sāme koen kou tui koe lau maari e ia o whaia ki e tau whawhita I e hon. Koe whawhita e Vahenga, Hihifo,
Ko e whawhitai e whungamou e wha. Ko hiko e ngā ue, mai ofa e o tua. Pe kai halaia ko e whawhitai e koutou regerek. Ko e whawhitai e masiva mo e whaingatai e. E ngā ue, ka mai ofa kua whai he o tua. Pene whakafou mai, i ongo kautaha koin, mo i pureanga. Ka mai egnista, ka mai pot ngā ue. Ke awhi mai ngā ue koin, ke whakatu hen, mo kamata e hon. Langa, o i whare koin, mai koutou regereka. Kautui e ongona he kerekeren, ai lot whawhitai. Ka mai ongona he kerekeren e ngahi tautapa. Ai kau whaingata ia mo i whemau tokoni, kau mai whemau ai mo ui. Pea hange koe saami koen. Tāne nei be, ke whai whawhitai ai whatu saami ia. Koe mo ui na e tuhe i kai. Kai tālunga, pia mo e keresto mua e o tua. E awhi mai ke ne inasi ai he whainga maari. Pia lau ai a hono monu. Pia mo e tāpuak mo e whainga maari e kune mau. Ke whai ai ne whawhitai. Ke whai ai ne tu glori. Yonga hua whai ai ua i e saami koen. Ko e sihoa mo e rioni. E tua tau kakapa. A ko e tua tau kounaniti. Neongo e nea fio tau mama o. Ka kono finangalo. E mui mui. I he ni kounaniti mo i ni palomesiko whai. Ma tau whainga. O tui tau whawhitai ki o tua. Whawhitai. Ko hiko whainga maari e mo e tokoni. Pea mo e ofa ko ne whai o whakafou mai. I e pureanga siapani ka ma ai pange e sia. Ki langa e whatu. I e ofa mo e whakaukau. Mo e tokanga e kina e koutou regereka. Pea tau hen ke whailongai. O tui koe whawhitai ia. O toka e mo ui mo loto. Ai a whi tauralo ai o tua. Ane hifo mai. Ke whai ho tau. Langa ke si koutou rereka. E toke hoko ai kere koen. Ka mai whare kuo. Tau heni ai ke Tanupou he haon. Ko e hake angai a koe whawhitai. Koutou reka ko tape Vahenga Vahe Hihifo. Ka maa ki nautou e ngā ue. I he apini. I loai ofa e o tua. Ka maa ke whai whawhitai ai. Ke ofa ko tautai maari e. Kau whawhitai ki o tua mafi e ofa. Kau maa ngā ue ko tau kamantan. Amen. Koe wholwhola him te tau tui hiwai. Ko no tolu ngiau hi wangofu mataha himi. Tolu wata mukantak mea ki tau hiwai. O ki ai haki whanua o kutui o seni. Nei kai ke mau o toa. Nei masiva he lelei. Hallelujah, po manu ia en.
Tamatonga, tu o ngā ui, hokoloa ke whakamonu. Lotu ki he eiki maupe, ke ne pōpō ki he lotu. O malui atu pō. Ke tau lotu. O tua mafi, mo tai ngata. E a Fiona koe monu ia ngā o Tonga. Ko mau tala, mo mau whamatala, Tonga whanua monu ia. Ko mau o tua ki a Fiona. O tua mo Tonga. Ko ia o mau tofia. Ko mau monu ia ngā ko ia Fiona. O kui kai koe koloa. O kui kai koe iwi mo e mawhai. A koe koloa ia anga o e Tonga. Ko koe ia si homa. Io ia Fiona. O te fito mea ia mea kotoa pe. E o fōu mea Fiona. Pea e kuat ki hoa Fio e mea furipe. Lawai e mau whawhetai. Koe kei hoko mai. A si hoa ko mau o toa. Ke koloai ai ho mau whanua. Whawhetai au kei. La koe Fio pea e nā Fio. Ta mau tupo ono ka maa kuina na spau. Kuinis klauni tupo toa. Ka maa e whare ha moe ofu. Whawhetai o kei lau maare pe e pare mea o Tonga. Mea e nia e pare mea reo reo. Kau mai kau minista. Kau mai kau whawhonga whare rea. Whawhetai o kei lau maare e ki atu amua. Kau maa whalmei whang. Whare o waia. E kau CEO. Kau mai kau whawhonga. Diplomatika. Ambassador Siapani, kau mai CEO me Pangesia. O hene kau ofisakol. O hene kau taglot. O hene kau whafofonga. Te me Vahenga Vahe Hihifo. Kau mai kau ngau e whapureanga. O mau kau whataha i e kere e tamako vaia. Ke whailongai ai ofa kua whae a Fiona whakafou mai i a kinautol kua tokoni. Ke kamata e haoni ono Tanupou o e whare. Ke whamalmalu kia e kinautol kau rek. Kau mai kau whaingatai e kotoa pe o e Vahenga Vahe Hihifo. Te mau whawhitai. Kau raki en. Te koe kamata ngaini. O e epok fōu. Ua whawhau mai ngai
of kotoa be. Ke langa. I ke kereni ka mai Vahenga Vahe Hihifo. Koe mau whawhita e o tua. E ane whe, pe mei whe. Ai ofa koe. Ka koe a whiona ia. E ko koe pe ia, nai mua mua. Pe ko koe pe ia, ko ke whaia ngā ue. Pe a whakawhalala mea ko toa pe ki a whiona. Pe a koe whia whini mo e honi. O mau hen ke hiki atu ai mau whawhitai. Ka maa ke korea e tāpua ke a whiona ke hifu mai. O whatapu i ai kerkereni. Ka maa ke tāpuak mai lau maari o e a whiona. Ai ngāwe ko mau kamatani. Ko hiki hoko ai kere koen pe moi whare. E ko mau amana ke langa. Ke whamalu ai lau maari o e a whiona. Ko hiki mau nonga ai. Si kau Toulekeleka kutoa pe. Mok nau tolu e fau mai he a pini. Eo nā hoko. Kua iloanga o e whaingata a. Kai hoko mua ko e iloanga o e nonga. Ka au maa e tāpuak e a whiona. Tāpuak mai e pare mea reo reo. Ka maa e pure anga mo e whotutu kotoa pe ko whai ka uminista. Ka maa ka whawhong. Tāpuak mai e whare ho iki. Whawhong mai e ki atua mua ka maa whalo mei whang. Ka maa e lau maari re rei. E tamako vaia. Ke whua ki ai kereni. Ko hi koe ngā hui ko kamatani. Tua whatapu i mai ki mau tolu. Ka maa ki nau tolu ko tope ngā hui. Ke tau he kau Toulekeleka. Tāpuak mai mo whamonu ia. Tō ke ilo hene e whawhitai ki a whiona. Ko hui ko ho wha. E ilo hene. Ai ofa, ai a whiona. E whai kek nau tolu ko toa pe fō mai e a pini. Whatapu i mai ki mau tolu. I he whiawhin mo ngā aue. Ko mau kamatani. I fo lau maari e a whiona nofo. E loto mo e mo ui. Ke hoko e ngā aue. Ai ko kamatani. Ko e mau tarangofu ai a. Ke whai hofi ngalo. Mo mui ofi. He si pinga. Ko tofa e a whiona i a Siulai. Ko hike mui ai ki mau tōru. Ke whai ofa. Ke si hifo e a whiona. Tāpuak mai ki mau tōru he whiwhini. Hifo mau tāpuak pai whamalu. E lang maari e a whiona he ngāwe ko mau kamatani. Lotu e mau whai e kore ngā he tāpukin ko tope. I a Siulai ko alo. Ka koe hea mau whamui. Amen.
Whamalo foki he whaiwhekau. Ko hiko e lotulelei ko ne tatake at ki tau tolu. Pea mohono kau toko ni. Kai a foki ai lotu tāpuaki o e kelekele o e apini ki langa ai whare Toulekeleka ki he Vahenga Hihifo. Aia oku kau ki ai Vahenga Nima pea moiono. Next, I would like to invite the Honourable Minister for Internal Affairs, Honourable Fane Fituafe, to welcome our guests. Hello. Whatapu ki he tui o Tonga, King Siastu Powono, taine kuini nanas pau utuku aho, pea moe whale o haa moe ofo. Whatapu ki he kerekere eiki o haa vea lahi. Tama ko kaukau loka ka ko eksea whale alea o Tonga. Neongo kaike ne mea heni, ka kou ilo i whapapau, ko no lau maali e tap mo ia, o kune i heni pe mo ki tato. Whatapu atu eiki ato amu avaya, pea moe whale o vaya. Whatapu ki he eik pare mea leo leo, Dr. William Waskela atu, pea pehe ki he kau minista, tau kau whatamu na tolu e hoane. Whatapu atu ki he hai komisiona Ambastoa Siapani, and to all our foreign dignitaries that are here with us at this time. Ko lea na o mai ka te au o i whapapalangi. A ko uhi ko wakai atu ko tau tolu ko toa pe i he ni, o ku tau tonga ka toa pe. Tuku kehe, ai ni ihi me ngai pure anga muri, pea ko fia pe ke whakahoko atu e ku ki i vahe i e lea whakatonga. O kia e tartali lei, pea moe lot whana e ki ato a mua vaea. Iho o hawhetau lalo, ko e uhi ko e tolo i e waka e eksea ka ke mea mai, i he ki i whahoha taim no, ke whakaola ai ngā ue ko whakahoko. Pea pehe ki he e pare mea leo, pea moe kau taki tau kau whakataha, mo ki tau tolu i e houani. O kai moe hou ngā ia ko e uhi ko e koloa wholofola, kuo tāke kina ki tau tolu i he whiawhini pa tau ongo i tau mauiwi. Mo whamalo ki a whaiwhekau tau whahema mau, pea moe kainga lotu o Houma i he ngahi hiva, pea moe ngahi koloa wholofola tau tai maali e ai. O kai whiawhia lahi ko e wakai ake ngai hoa ngā ue, o e pot ngā ue nau i heni, ki he panke Asia, Asian Development Bank, pea pehe ki he Puleanga Siapani, His Excellency, the Ambassador of Japan to Tonga, is here with us at this time, and we are truly grateful, very, very grateful for the donation from your government and also the Asian Development Bank that allow us to have the work that we are about to commence. O kai foki pea mo e fia lahi, ko hui ko e lau maali lele ai e no pere o foaki, ai ko ngā kerekere ko e ni, ke fuafua tuu ai Senitā, ki hono toka ngai kina o e kau Toulekeleka i Tongan. Ko e tok fuafua Senitā e ni, kua fuatuu i he Pasifiki. Pea pehe ne kamata i Tongani, pea ko e kamata a ngā e ni kua i moe taha e hoko atu ki ai i hahake, moe taha i kolomotua, pea rewa moe taha i wawau. Koe whaia e whakahoko i he polokalama koe ni whe unga no mau i ngā moe tola Amerika e taha ono miliona. Whie whaha atu pe ai mau inga ia ai Puleanga lolo Tonga, i he ngā ue koe ni o whahoko, koe uhi koe kakai e ni nau tuula vea ngofua. Kakai e ni koe ke whaia nau leo. Ka koe ngahi mata i koloa e ni a Tonga, na e makatu unga e tau i heni he ahoni.
Koe uhi koe ngā ue. Ai ni I ko nau Toulekeleka. Ane afi. Koe nau ngā ue ane afi tau hi heni a hia. Piak mahu inga ia ke whakatoka ngā. Pau whia whakahaa atu pe. Pau te tau wakai ke ngai tau kua hiri. Nei kai ke iai ha. Tokoni whewhena e whakahoko. Nei ka mata mai lewa hano o mai pure anga. Ai whakaiwia ke kau Toulekeleka. Ka pau ke tau o no alua I peki o lunga. O ke iai ho o wahi whakamahina. Wa o ke paanga te au anoa he taimini. Pe au hik whakatau pe o ake he paanga he hongo fulu. Tā naki hifo ki ai. O alo hake ai. Pe he hani I. Koe ki paanga si e ni o whakatatau ki he mea e ala malawa. O whiunga katoa e whakamore e pure anga ki he polokalama koe ni mo paanga e watolu miliona. E patseti koe e pot ngā ue ko whakaunga tā maki ai. Koe paanga lahi eni. O vahe I ma ai ngai ngā ue ki e kau Toulekeleka. Pe heka ki nau tolu o whainga tā I ape ko kau disability. Pea koe toi tānaki mai koe ni a Senitā koe ni koko e koe whakoloa la. Pea tau whamalo ai I he anga ofa ai Asian Development Bank. Pea pe he ki he pure anga siapani. Pea moe ngau e whakataha moe pure anga o Tonga ke whakahoko. Ai ngau e koe ni. Koe au ki ai taitale lei ai whetu una e a toa mua. Pea pe he ki he whale o vai a koe uhi. Koe ngau e koe ni nai whakatoka pe me mua. Taimna e ke ek minister ai ho ek no pele. Pea na uwhia taim poe na ukamata ai ngā ue I e pot ngā ue. Na uwhia ke uhanga toi lere aki. Ke wawe tau ngā ue ke hoko atu. Pea koi au ki ai e ku whamalo atu. Ki moutol ko toa pe whanaho eik. Tau lava mai he ahoni ke whakaola ngā ue koe ni tau anke eik. Ke ne tāpu e kina ki tau tol ke tau mau hai wila. E hoko e whare koe ni koe mātanga ia I ho mani. Mo Vahe Hihifo kotoa. Pea lava ke o mai ki ai. Se tau ngai mata I koloa koe ni koe kau Toulekeleka. Ke whakahoko no teu. Whakawhiawhia. Whawhanga. Hai ngai ngā ue te tau lava whakahoka ki nau tolu. Ke nau ongoe. O ki kai ke nau tuenoa. O pehe ai whakahoha au whakahoko. Mo o whātu kai te mo tolu kotoa pele pleva I malanga. Kau tatau atu. Mahalo. Ko kore pe mo ke ai mo tau ki paspas ne o mo ko ka tau ki paspas pe ke te leo la yang famalo at ek minister ko e tau hoko atu eni ki he pule ko ia o e project ki ko ni manu fetoa tene whaia ki whakamatala no pe ka te tau tolu whikau aki pe moi a project ko ni. Thank you, Honourable Minister. Next is a brief overview of the integrated aged care project, which I would like to invite Manu Fetoa, the project manager, to share with us the overview. Malo apito. Kore pe ke u whamalumalu atu he tala whakatapu kakato ko kamata ki katoa ngani. Ka ata mua mba mo e motuani ke whakahoko atu haki whamatala pui tu ai ngā wen. Ia mo haki whamatala ki he ngā whakateknikare ai ko tau kamatani he ahoni. Ko whakatapu e ko whakahoko kai whakata mai mua ke uhoko tau ki hono o atu haki pui tu ai proseki koin. Kai proseki koin integrated aged care project. Pe I hono rea whakatonga ko hono ao mai ene ngā hi kakala ke he kehe, ngā hi whaunga ke he kehe o ono tauhigi mo Vahenga ke whakalakalaka mo tokonia e mo ui e tau kau Toulekeleka. Kono whakatahataha I mai ene ngā hi ngau e ko ia ke whai hono tokonia ke tau kau Toulekeleka. O whakatau mua ke hakeaki e nau tuunga mo ui, mo ilerei, mo ui whakasino, whakatamai, whakalau maari ki hatuunga au toi maalungange. E kai ko ia pe kai whakakau foki mo e kau tauhi. Ko proseki ni foki o kai ke nofo taha pe ki hono tokonia o e tau kau Toulekeleka kau si whakakau atu ai pa mo e tau kau tauhi. O whapanga e proseki he pange langa whakalalaka a Asia o ke Asian Development Bank o whengau aki pa mo e pure anga siapani
pehe foki mo e pureanga Tonga. Ko polosekini o ku tau e nima ai ngā ue tim ngā ue pea o ku amana ke osia ke huanoa tahahiwa pe taimta tau ko e lava e whatongia tim ngā uen e whakahoko rewa ke pureanga ke nau whakahoko atu hoko lere i atu hono matauhi mo whakarere e polosekini. O kongara lahi e tolu e polosekini e kauto tauhi e kau Toulekeleka. Uraki ko e langa ngai Senitā. Ai aku tau ihenia i ahoni. Ko Senitā la lahi e wha, hange ko e whakatau kei whakahoko ki muange. Ko e Senitā uraki ko Senitā lahi ia. O ku tui e manak tui kolomotua. Pea Senitā hono wā ko Senitā e Vahenga wawau. Pea ko Senitā hono tolu o ku tui a manaki tui i tatakamotonga. Pea ko Senitā hono wha ko ni au tau kamata i he hoan. Senitā ia Houma, o tui Houmani, ma e Vahenga Hihifo whakalukufua. Konga hono ua, ka ngai se vesi eni e whakahoko he Senitā, ka taimi koe kakatua e Senitā, langa Senitā. Wai ngai se vesi ki he kehe e whakahoko he Senitā koe ni. Ai o kukau ki ai, o mai e tau kau Toulekeleka ke nā mai o nofo mai ki henu tauhi ki nau tolu heni. Ka e whakawhainga maaria i honau kau tauhi, ke nau si mālolo e pei api, o mālolo, taini ihu nau ngau e mimi pōkakato, ka whakawhainga maaria i honau taimi, ke nau si ka mālolo pei api, pe ko whakumi haki i ngau e ki tokoni ki he whamiri. Lo tonga i hene kau Toulekeleka, e tokanga i kakato ia he proseki tamu e pureanga. Konga hau se vesi ai mo se vesi taha, ai ko hono tokanga, whakahoko ngai sivi mo ilerei, ai kau Toulekeleka, polokalama sivi mo ilerei, polokalama whakahake ake, ia mo e polokalama mau mea tokoni, hou a tolu, e whakakato i ngai se vesi ia, e whakahoko i he Senitā, i he ko polokalama honua, toki kamata se vesi ko ni, he taimi kakato e tau langa ai ku tau kamata i he ahoni. Ako polokalama whakaosi, ko konga lahi whakaosi ko e polosekini au lau, konga lahi tolu, ko konga whakaosi ko e ngahi tokonia, tau te whito, ki e kau tauhi. Ko e kau e ngahi tokoni ko ni, ai ki ange ki i wahe, he mahina ko toa mai kau tauhi. Mo whatonga i pe ko kamata mai, ko talueni kamata i me tau ko osi, pea ku lere lelei mai e polokalama ko ni hono ange Vahenga, e kau tauhi he mahina hono ko toa pe. Konga hono e polokalama ni, o wai ki polokalama ako, ai poloseki pa mo e pureanga, o whakahoko i he TTI, ko e ako certificate level uruaki pia mo e level ua, o ku amanaki kamata level ua mo level uruaki ko ia hoko atu be i he mahinani. Pea kai ko ia be, o wai mo ki polokalama tokoni, ki ngahi api o kau Toulekeleka, tau te whito ke whakarelei honau, whakarelei honau kunofoanga, ma whanki i whie mau vivili ai Toulekeleka, o ku kau mo i he polokalama ko ni, ki he ono tokonia, i he konga no tolu e tau proseki. Kai be o wai mo e polokalama taha ko hono whakahoko e counselling, mai te mau o mai tau kau counselors, ke nau tokoni ki hono wharei, mo hono tokonia e loua pe e tau kau tauhi, tau mo e kau Toulekeleka. Hange pe koe ko mumia i, lahi kau Toulekeleka e kau tauhi, nau si wheak whekuki, mo whea mo ngahi whakatamaki, mo ngahi palparema i api, ka e mai kau counsela ko ni ke nau hanga wharei, mo tokoni ke te ki nau tau tatau pe i he kau tauhi, tau mo e kau Toulekeleka. I kai ko ia pe ka te mau, ko e ngahi Senitā ko ni, e kumme me ngahi nau, whe mau vivili e kau Toulekeleka. Ia ko e ngahi nau koe, o nau whe mau he māketi, e tokoni nau ko ni ki hapatuunga mā, tu aki mau maa apito, ke tokonia, ke ngahi whe mau ai kau Toulekeleka. Te whakaosi be wai mo konga e polokalama ai prosekini, ko ono whakaai ai, a whengawe aki, ai waofi, mo ngawe, wahe tatau e ngā ue, ki he kau tauhi whewhine, ta mo ho e tangata. Ange ko umi ai, ko tuu ko e statistika i tongani, ko e ngawe whakatauhi au me rahi be ho e whawhine. Pe se te hiwa nima, whakahoko kotoa e he o i whawhine. Ka wae popo mo whakai ai he prosek ko ni, ke kau mai mo mātua tangata, i hono tokonia, mo whakahoko ai ngā ue whakatauhi. Ia ki he kau Toulekeleka. Ha mone more whakata mai mua ke u whakahoko e whamatalani, i he lea whakapālangi,
ko ngā pe ko tau kau whakawhe. Kau whakawhe ki he ahoni. Malo lele, and a very warm welcome to everyone here today on the momentous occasion. With the utmost respect, I would like to formally acknowledge our distinguished guests, Lord Vaya and Eki Atomoa, the Honourable Minister, the Honourable Deputy Prime Minister, acting Prime Minister, nobles of the realm, our reverend church and community leaders, our vital development partners, specifically the representative from the Asian Development Bank, and His Excellency the Ambassador of Japan to Tonga, and most importantly, our beloved community members and elders from Houma and the wider Western District of Hihifo. Today marks a historical milestone for the Kingdom of Tonga as we officially break ground on our nation's very first purpose-built community-based aged care center. We express our deepest gratitude to our visionaries, government leadership, and development partners whose collaborative spirit and investment have brought us to this landmark today. For the project overview, the Integrated Aged Care Project is a progressive, multi-sectoral initiative designed to address a critical and growing need within our society. As our population demographics shift in our population ages, this project introduces a holistic approach to honor our elders, ensuring they receive appropriate, safe, and high-quality care. Importantly, this project stands as a landmark pilot initiative for the Kingdom of Tonga. It represents a pioneering model of community-based care, one that established a national benchmark for senior services moving forward. To achieve this vision, the project strategically delivers three core operational outputs. Number one, to establish 4 community-based climate resilience aged care centers across the kingdom. Output number 2, the implementation of tailored health promotion, therapeutic exercise, and psychological support programs. And lastly, the output number 5, the delivering of dedicated training and support systems to recognize, reduce, and directly assist our hardworking families, caregivers. While this entire national initiative involves building 4 specialized centers across the kingdom, 3 here in Tongatapu and 1 in Wawa'u, it is a distinctive privilege to stand here in Houma today, where the physical construction journey critically begins. As for the technical brief, with your indulgence and distinguished guests, I would now like to outline the structural and technical specification of what we are constructing on this site. As project manager, I want to briefly highlight the technical blueprints that define this facility. For the facility classification, the Houma facility is formally designed as the specialized network center. It is masterfully architected to serve as the vital center for the whole people of Houma and the Western District. The footprint size, the structurally the facility building will be encompassed with a total gross floor area of 400 square meters, and this building will sit seemingly fitness within an allocated 300 square meters parcel of land. The building will also strictly compliance with the National Building Code of Tonga and also the environment guidelines of the Asian Development Bank. This structure is fully engineered for climate resilience. It features enhanced structural integrity to withstand extreme weather and cyclone events while integrating
eco-efficient rainwater harvesting system, and green building practices. The structural layout and accessibility, the interior and architecture is completely customized to promote equity and universal access. It features a strict disability-friendly layout with dedicated zones for health promotion, screenings, specialized physical therapy, private psychological counseling room, and inclusive social gathering spaces. Distinguished guests, this building will be far more than just brick and cement and technical specifications. It represents a century of dignity, health, and profound community connection for our elders. It also promises vital relief, professional training, and resource network for the dedicated family caregivers who carry so much responsibility on their shoulders. I want to extend my deepest gratitude to the contractor of our construction, the design and supervision firm, the IDS Pacific, our tireless organizing team, and the wonderful community of Houma and Hihifo district working so hard to progress this project to the construction phase. We look forward to executing this construction safely, efficiently, and strictly on schedule. Whakaapapatu, malo apito, and thank you very much. Malopito manu pa ko tu peka pa te mo wakai ha ke peke tau whatata ko ini mua tau siuki ai. We tau whale ko whakaamu ia ke osangi ai langa ko ini o design pa supervisor e malakai whakasiwola pa mone kautaha ITS Pacific pe e hoko mai ai offer construction ke nau whai langa ai whakawhiawhia whamawhana. But next, I would like to invite two donors for this project from Asian Development Bank and also Siapane. And ko toi e whainga maari e koe ni o ku tau whiawhia katoa pe hange koe mea na e mea ki ai Eki Minister whiunga ai project koe ni pa mo e paanga e taono pointa walu miliona kaliliu Tonga ia e i he tolu walu miliona Tonga. Aia koe po anga koe ni koe ofa mai ia ai panke e sia pepehe ki sia pane. Ko ia ko whakawhe i he whainga maari koe ni ai vi whakahua ko whawhawhonga ia pe me he Asian Development Bank ke kātaki mua ke whaihana ki lea whawhawhonga ai panke e sia. Ko ai vi o kune lolotonga whakakaunga tāmaki ko e CEO leo ia ai potunga we paanga, ka kui heni i he wā ngāue ofi au pito pa mo ADP ke whahauka whatongia koe ni. Pea ka ausia kou kore ki he tangata eiki ampastoa Siapani, kene whahauko atu ai lea, me he pureanga Siapani whikawaki pa mo nau ki tokoni, ko whahauko mai o tau monu i ai. Malo. Koia. Te tau angpe moha paspas pa mai ampastoa Siapani kene kamata ai tau ki lea koe ni i he houane. His Excellency Mr. Inganaki Hisao, Ambassador of Japan to Tonga. Malo. Employment, women, social protection, youth, and sport. Revenue and customs.
CEOs, and government officials, Mr. Manu Ofetor, IIC Project Manager, and members of Asian Development Bank. Gentlemen, Malo etau mau he aho ni. It is a great honor to join you for the groundbreaking of the Houma Aged Care Facility. Today's ceremony marks a significant step in Tonga's integrated aged care project, an effort led by the government of Tonga with the support of ADB and the Japan Fund for Prosperous and Resilient Asia and the Pacific, financed by the government of Tonga, government of Japan. We are proud of stand with you as partners. The object of this project is clear and compelling: to help older Tongans live well, safely, with dignity, and close to home through appropriate, highly quality, integrated health and care services, and through practical support for family caregivers. These centers will be climate resilient hubs that offer prevention and day services, rehabilitation and social activities, and linkages to home-based support, reflecting a continuum of care that puts people at the center. While Tonga remains a youthful society, demographic and health trends, especially the growing burden of non-communicable diseases, make early investment both prudent and timely. Japan, as one of the most rapidly aging countries in the world, has learned that population aging can place pressure on health and social services and on the sustainability of social security. Preparing in advance allows a country to address these challenges proactively and to shape an inclusive, resilient system that leaves no one behind. In this regard, today's groundbreaking could not be more relevant. I also welcome the project's emphasis on intergenerational exchange. When young people and elders connect, communities grow stronger. Elders find comfort, purpose, and compassionship, and young people inherit knowledge, values, and traditions that sustain the nation's identity. This is social cohesion in practice. As construction begins here in Houma, we hope the As construction begins here in Houma, we hope the works proceed safely, transparently, and with care for the environment, creating opportunities for local jobs and skills. When this facility opens, may it serve as a beacon for healthy aging, reduce social isolation, support caregivers with training and respite, and provide a safe haven in times of emergency.
On behalf of the government of Japan, I extend sincere appreciation to the government of Tonga, the Asian Development Bank team, community and faith leaders, and the many caregivers and professionals who have brought us to this milestone. Japan will continue to share experience, build capacity, and explore innovative approaches, including digital solutions to support safe and independent living. I am very pleased that Japan can contribute to this important endeavor through the Japan Fund for Prosperous and Resilient Asia and the Pacific. May the Houma Aged Care Facility strengthen the well-being of Tongan people and further deepen the enduring friendship between Japan and Tonga. Malo Alpito. Whatapu ki he whakawhi whalanglangi o aho, pia tapu pa mo e tangata e ki pale mia leo leo. Ka kole ke o whamalmalu atu i ngai tala whatapu ka kato ko oso no awhaki. Ka kole mua hangofua ke whahoko atu. Ai whatongi ani e lea whapilitani a. Ko hia, ko ngohoa ngā ue, o kuna whapaanga. Ai poloseki koe ni. Guest of Honour, Honourable Ministers, Your Excellency, Inakaki Hizao, representatives of the Government of Tonga, CEOs, community and church leaders, older peoples and caregivers, members of the Houma community, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is my privilege to deliver these remarks on behalf of Asusa Sato, the Regional Director of the Asian Development Bank's Pacific Sub-Regional Office, at this important groundbreaking ceremony for the Houma Elderly Care Center. Today marks an important milestone in the implementation of Tonga's integrated aged care project, and more broadly, in the Government of Tonga's commitment to build a more comprehensive and sustainable system of long-term care and support for its older people. Tonga, like many countries across Asia and the Pacific, is experiencing significant demographic change. In 2022, around 9% of Tonga's population was aged 60 or above, and this share is projected to increase to around 13% by 2050. At the same time, migration and changing family structures are placing increasing pressure on the traditional family caregiving system that has long supported older people. The Government of Tonga has recognized that responding to these changes requires action now to support older people to live with dignity, remain connected to their families and communities, and receive the care and support they need, and to provide greater recognition and support the family members and caregivers who care for them every day. This is the vision behind the Integrated Aged Care Project. The project also builds on ADP's wider engagement on the population aging and long-term care across Asia and the Pacific. Over the past decade, ADP has worked with governments and communities to better understand how countries can develop long-term care systems appropriate to their own social, cultural, and economic context. This work has included country studies and community-based approaches in countries, including Indonesia, Mongolia, and Vietnam, as well as analytical work here in Tonga. ADP's country diagnostic study on long-term care in Tonga, together with a national survey of older people and caregivers, helped identify the needs, preferences, and challenges faced by the older Tongans and their families. This evidence directly informed the design of the Integrated Aged Care Project. One lesson from this work is clear. There is no single model of long-term care that can simply be transferred from one country to another.
Tonga's approach builds on the strength of Tongan families and communities while recognizing that families and caregivers also need support. The aim is not to replace family and community care, but to strengthen and complement it with home-based support, community services, trained caregivers, and stronger links between health and social care. The Integrated Aged Care Project represents a close partnership between the Government of Tonga and ADB. Its integrated and gender-responsive approach is the first of its kind in Tonga and the region. It brings together home and community-based care, aged care centers, health and social care, caregiver assistance, home modification support, and climate resilience. The project represents a total investment of approximately USD 16.2 million, financed through ADB-administered grant resources and counterpart support from the Government of Tonga. But its importance goes well beyond the financial investment. It is about building a system of care that is centered on people. Under the project, 4 community-based aged care centers are being established across Tonga. The Houma Elderly Care Center will be an important part of this network, supporting the well-being of older people through community-based services and programs and helping to connect them with appropriate health and care services. But buildings alone do not create a system of care. A particularly important part of the project is its support for caregivers and for older people to continue living safely and with dignity in their own homes and communities. The project includes caregiver training and pathways toward formal employment, counseling and psychosocial support, assistive devices and equipment, and the piloting of the caregiver allowance. Importantly, the project will also provide home modification assistance to eligible households. This will help make homes safer and more accessible for older people with care needs, supporting them wherever possible to remain in their own homes and communities, close to their families and social networks. Together, these measures recognize that long-term care is not provided only in facilities. It is also provided every day in homes by families and communities. The project therefore seeks to strengthen the entire continuum of care, from supporting the home and assistance to caregivers, to community-based services provided through centers such as the new Houma Elderly Care Center. For ADB, the Integrated Aged Care Project reflects a broader commitment to helping its developing member countries build inclusive and resilient societies in which people can live with dignity throughout their lives. Today's groundbreaking is therefore more than the beginning of construction of a new building. It represents another important step toward a stronger system of long-term care in Tonga, one that supports older people, families, and caregiver, and builds on the strength of Tongan communities and values. ADB is proud to support the Government of Tonga in this important endeavor. We commend the Ministry of Finance, the Ministry of Internal Affairs, the project team, the Houma community, and all those who have worked to bring the project to this stage. On behalf of the Asian Development Bank, I congratulate the government and people of Tonga, and particularly the Houma community, on this important milestone. Malo aupito, and thank you. Whakamālolahi atu ki he ongolea ko tau whanangoa, ka koe whangamāria ko ni ko whawhia ia e whawhawhonga o e whawhalanglangi o e aho, atua mua whaia whamole mole ka ke whai mua ai lea te whito kātaki. Malo apito. Whakatapu mo e a whia o toa mafi i o tau loto ngani.
Whatapu mo e nā a whiwhio. Tamako King Tupou ono, ka mai tahini kuini na naspau. Whatapu atu hen mo e tamapiri skalauni. Tupou toa u kalala, ka mai tahini princess skalauni snaita kala. Pea mo e whare o haa mo he ofo. Whatapu atu hen ki he ek paremia Tonga. Ka mai ai tokon paremia Tonga. Whatapu atu hen ki he ek minister kabineti, nau mea hen he fiafini. Ka umai ai hou eki minister kotoa kabinet a eni afio. Whakatapu atu hen ki CEO ai potunga ue mia ka umai ai kau CEO kotoa o taulo nuku i hen he fiafini. O kuatu hen pia moe whakatapu mawahi ki he whakafofonga o panke e sia. Ka umai ai ampastoa sia pani, Mr. Kinaki Hisau. Pehe fo ke kau whakafofonga muri kotoa pe, o tau kau whakataha mai i he fiafini. Kai pehe fo ke ngai hoa ngā au e kotoa, e potu ngā aue. Whakatapu atu hen ke kau Toulekeleka mo nau ngai whamiri. Kai pehe fo ke tangata eik whai whikau, tau whahema mau mau. O aten pia mui whakatapu kia whaiva mo haa mataa pule. Pia ki he sola, pia mui vuulangi o tau whakataha mai whia whakoloa koini. Kai tā mo oku, ai whainga mali e koini. Whai atoa ki whakahauhaa, pia mui whakafonga atua eik no pere. Vaia i he whiawhi koini. Koe neongo pe ko whakahoko atu ai lea taritari i he eik minister. Kau ki ai pe ai mawhana make kia te au i he whiawhini. Ki whakahoko atu pe ai loto hounga mo oni mo i whiawhia. E wakai atu. Ki e taulo nuku mai i whiawhi koeni. Ki hono whakailongai. Ai kamata ai langa. Ai ngahi Senitā koeni e wha i tongan ma ai kau Toulekeleka. Ai au tau kamata he Senitā o e Vahenga Hihifo. Ai au lelea me haatafu ki si atou tai. Pe afe ki a halaliku. Kau mai ali a hona. Mengahi kolo i loto, o ngata me utulau, pia mori a hona. Koe whare ke kau vai, ma ai Vahenga Hihifo, o tau Tanupou he ahoni, na e whatu pia palani e tau e nima tupu kohiri. Pia kamata hono tā langa i, mengahi tukui kolo mo e kau vai. Na e tari i Novema ua noa ua tolu i he panke e sia, ke whakapaanga ai whare ma ai kau Toulekeleka e whaa. Ka wai ai whare te tau Tanupou i he whiawhini. Ko ngahi whareni ke kau Toulekeleka ai Vahenga Hihifo, Vahe loto, mo Vahenga hahake, pia mo vavau. Pia koe kamata eni ai langa, aia koe no, ka koe ofa pe ai panke e sia, pia mo pureanga sia pani. Aia kono whakakatoa o ngahi Senitā koini. O ki he paanga Amerika e taha ono pointaha 8 miliona. Pe koe paanga Tonga whakafofua ke 12 miliona. Ko tau mua o ngahi Senitā koini ke ngawe aki e he kau Toulekeleka ki whakalakalaka mo i tolonga i nau mo ui. Neongo ko taito e la a. Lahi ai ngahi polokalama e whakahoko ngahi Senitāni. Pea o si iai ai ngai whakotuutuu mo e mateu mai ki ai ai kau tau kei tō lahi. Ki e toi whakaivia ai kau Toulekeleka, pea pehe foki ki hono kau tau hi. Pea o tau amanaki lelei ko ngai whaleni, tene wheau ai ngahi fie maulahi ai kau Toulekeleka, ki e nau mo ui lelei mo ui wholoa. Ko ngai Senitā koe ni, koe whare pe ke nau kau ki ai i he aho, pea nau foki ki o nau ngahi api o malolo ki ai e taimpo uli. Mahalo koe ki mea peeni, ni makehe e ne asi mai i he savea, ko e nau loto pe ke nau nofo ki api. Kai o mai pe, ka nau o mai pe o whai e nau ngahi polo karama he Senitāni i he taimi aho. Oktoe ai Senitā e tolu ke langa. Ka koe kamata pe ni,
pe ko whakaamu ia ke osi ai ngahi langani e wawetaha. O ki ai whakamalo lahi au pito pe amoe loto ho ngā ia me pureanga ke panke e sia ka uma ai pureanga sia pani e tokon lahi koini. O lawe ai kau Toulekeleka e whonuani he whakaivia ki tu uloa mo toi lele iange ai mo ui. O lawe monu ai foki ai Kainga Vahe Hihifo. Whakatawangi ke taulanga ai whaleni koe whare mālohi. Koe whare ke whakaivia ai kau Toulekeleka. Pea koe whare foki ke huwhanga atu ki ai Vahenga i ngai whakatamaki whakainatula o whaahoko mai ki ho tau potu tahini. Sino e mea ke langa ai whaleni ko e tau whakaamu ia e makatuunga ko sisu kalaisi pea tau tu ulo ai. Whamalo lahi atu me uwha malo. Koko le pe mua ke mou kātaki pe o te aia paspas. Whamawhana tau whanongo ki he tōkolo e tamai ki me whare o Lord Vaia. Ko e whainga maari e koe ni, ko whakawhi i atu ai awhi whalangangi o e aho, whakamole mole mua atua mua Vaia ka ke whi mata mua koe ni, ka ke me atu mua o whakaola ai ulaki sāvolo kelekele ke whakainga ia e kamataanga ai Tanupou. Mo e whakatoka ai makatuunga ke langa ai whare Senitā ke kau te Toulekeleka o e Vahenga Hihifo. I he lolotonga ni, ko no Tanupou ia o e poloseki Senitā ia. Tonga ngai kina ko ia kau Toulekeleka Vahenga Hihifo. Whawhalanglang ko ia whia whini, eiki atua mua Vaia. Mo ua ki sāvolo sima, one mo kerekere. Ki ano whakaola ko ia kamata o e ngā ue. Hako atu kia ia e ki pare mea leo leo. E ki he ambastoa kuia o e pureanga sia pani ki Tonga. Na Tanupou o e ngā ue mahu inga koeni, pe ai ao ngā au pito ia, ai ai tu ufukia i heni i he wapa Vaia i Houma, pe ki he Egministā ko ia o e potu ngā ue ki ngā ue lalahi ko ia pureanga, ai moi, ai ai ne sāvolo, one mo sima, Honorable 17 do moa, pe ki e nata e whaiwhika o si asua siri ana tawatai na Tonga, Houma. Pe whuki ki he Egministā ko ia e potu ngā ue mea Honorable Whane Fotu Whituawhe. Iono Tanupou ko ia o e kamata o e langa ko e ni o e Senitā ma e kau Toulekeleka i Houma ma e Kainga ko ia o e Vahe Hihifo ai au kau kia ia Tongatapu nema mo Tongatapu ono kotoa Tongatapu nema mo Tongatapu ono kau ko Senitā ko ia i heni ia langa ia i heni i Houma. Ko e ofisa kolo ko ia o e Houma. Kau ki he Tanupou, pe he ki a ki nau tolo e kau whawhawhonga me he ngāhi kupu
Whengawe aki I he poloseki I mahu inga koe ni whakataha mo e Potungawe ko Kathleen Vahaakolo Mafi. Heia koe Oau ia I he lolotonga ni koe Oau Tanupou. Whakawhalanglangi veki eik minista Potungawe, minista kabineti koe eik pare mea reore o Tonga koe whawhonga koe ia panke o Asia mo e talawhekaulahi o siapani ki Tonga Pulelahi o Potungawe Pule anga pehe ke kautaki lotu mo ke nau tolo ka whawhonga me he ngahi community mo ngahi kupu whekauaki o whai ni mataha mo ka whataha Osi o e polokalama o e whawhini ko e whakamaloia pia me he tarikita Pulelahi e Potungawe ke ngahi ngau whalata whanua polo tau paunga. Hau ik mo Kainga e no pe ai pe whamalo o e whiawhini he ku momoko ea pe au kamata ke po uli mai ai langi ako whatap ke o tua mawhimafi o ka whia ho tau lotolotonga pe au ko leen ke o huwhanga I he ngahi whakatap ko toa na e whahoko atu I he ngahi mea ki mua iau. O ko puke whainga marieni ke whapawhanga ea te ekminista o Potungawe ke o ata lea whamalo loto hounga ho mo lava mai ke porokarama Tanupou koe ni ke whaelongai aki ai kamata hono langa e fuafua Senitā ma ai kau Toulekeleka o Vahe Hihifo I Houma ni. O koto mua o atua whamalo lo tohunga ki he whawhalanglangi Honourable atua mua Vaia pe pēwhoki a Ekno Pele Vaia ko sea whalearea o Tonga mo ho ek moe Ekno Pele ma utowhia a Houma ni. Iho o la mari lele ke whake kerekereni ki he ngawe ma onga koe ni. Whamalo at ki he eiki pale mea leo pe he whoki ki he eiki minista o e Potungawe pe he whoki ki a Honourable 17 whafofonga me he wharearea pia pe foki ki he minista malolo o atena whamalo ke he pange langa whalakalaka o Asia pe he ki he ambastoa seapani hono o mai atokoni whapaanga mo teknikare koeni o ku koeni o ku tau I heni ai I he whiaf koeni. Ki he kauwhawhawhonga I ngahi puleanga muri o nau I heni, o kui heni e whawhawhonga me he puleanga Amerika, me he puleanga Seapani, puleanga Siaina, pea puleanga Australia, pe he whoki ki he puleanga Britania. O ko o atuenha whamalo ki he langa kautaha langa ki he offer construction services pe he whuke kautaha ITS Pacific o ko lolotonga whakahoko e ngahi ngau e langani pe he whuke tā palani aia o ko honga ia he ilo mo tau ke o ko mao ki whapapau e aki ai tuunga ma olonga mo malo o I whareni.
Ki he kainga o e Vahe Hihifo, ki he pule whakavahe, ko e ofisa kolo, ki he whaiwhekau o e saswesinana koeni o Houma ni, pe he ke siasi o atua whakamalo lahi kaki motoro. Pe he foki a whamalo hen ke timi a poroseki koena e PMU, pe ki he waa koeni o e kau whaingata ia whakaisino, mo e kau Toulekeleka, i ka Luisa mo e timi i he potonga awe o ata whamalo ka motoro. Ko e makamaire foki koe ni ke whafo e tau tokanga mo tauhi e tau kau Toulekeleka. Mo osi mea e kotoa pia ho i mukainga ata whamalo. Kai ke o pāpeke aiki lea whakapitania. Just the appreciation of on behalf of the Minister for Internal Affairs, to the diplomatic corps, to the ambassador for Japan, the representatives from the USA, People's Republic of China, Australia, representative from Australia, and the United Kingdom. Would like to appreciate the presence here of Honorable Atomo Avaya, and to the people of Houma who are here. We'd also like to appreciate the members of the clergy, the town officer. Thank you so much for hosting us in your land. Very cold, but beautiful. Would also like to, lastly, our appreciation again to honourable ministers and members of Parliament for taking time out to be here with us this evening. And I also wish to, of course, acknowledge the representative from the Asian Development Bank and the government of Japan. Thank you to our communities and our women, the choir. Malo aupito ai hiva whaafoofa ai seasa Houma. Pepe he foki ki he whaihiva mo e whaiwhekau. Pate ungata he whawhalanglangi pe he foki pare mea leo leo pe he ki mo tol katoa o kumo mea mai I he ope malo. Whamalo atu tare ki tā Pulelulu tau wa o mai ki he whaosinga polokalama o e whiawhini pe ki mua pe pat whai e tau loto tuku pe hoko atu ai ki he whaswhawhonua ko e kore pe mo tolo ku whi e kau mai he tau whaita pe mo knau tolu he te nitiko ni pe mo e whawhalanglangi a tā pe ke kau mai pe whatonga ngai ange pe o kuai pe tau ki whamamalohi o I he te niti I mui whamole mole pe ka maulawa mai pe kiai koe pe mo e vai mawhana ka ku ke whi e mao pe ai ki whakaiwhiasko ni pa ke I heni pe te ke whi to at ko mua pe o ata pe. Before we finish tonight, I would like to announce that we will be having a photo session after this, and after the benediction and the national anthem, we also have a refreshment at the back. If you wish to take or have it here, please make your way out to the tent behind me. And we also have vai mawhana too. Malo apito. Kre si ho tau eki ko si su klaisi
O whalai e o tua, pe moe whi lau maare maa nion. Ke te tau tolu kotoa pe a ke whai pe o tae ngata. Amen. Ko e lava kakato ia lava lelei ai polokalama ko ia. Ki e o au Tanupou e polo seki toka ngai ki na kau Toulekeleka. Langa e Senitā kau Toulekeleka i Houma. Ma e Kainga ko ia o e Vahe Hihifo ia. Mo e potunga au e ke ngahe ngā o e whalota whanua pe ko e potunga au e mia. Hoko lewa tai mini ki a i Senitā pe ki a whamamalo e mo ipu vai mawhana. O e whia whiniga ko e kakato ia e tau whamawholanga tonu ko ia o e whia whini. I e reti o Tonga ulua ki mo e wā pe ki e tau live stream Tonga Broadcasting Commission whatawange na tau inas ko toa ai pe a utaki atke ngai loto whare ko toa pe o Tonga. Ke pe whoki ki a ki mautolu i he o pe whawhewhalanglangi ko ia e whia whini ko eiki atua moa vaea. Tatau atua hea whawhatongia me mapua vaea me i Houma, whawhafunga ea te tau whaho mo kau whatongia ko i whia whini me tau live stream, ko Francis Mailangi, mo Hilda Menoneti, reti o Tonga ulua ki mo i ua, so kai aki meta, ko au ilai sahelu, ka mo mea tua whātu.